لا إله إلا الله فاستجب لنا لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله تعالى استفى آدم أيام سبحان دي آدم أبو البشر ونوحا على نبي الله إنه قان أركن سبحان وآل إبراهيم سبحان دي إبراهيم دنكونو وآل إمران عمران دنكونو على العالمين يعني بمعنى أنفسهما على كل مسجون إبراهيم يمي أدو إمران يمي ن الله كم سرين قبيم بقيدي يمي جمهلة صوابنا على كل سجون كماني بالإسلام والنبوة عن بنيما هو على الإسلام هو كبرين أنكون يهوديا نبيجا كمان أنتي أنكون يعني إبراهيم رمونا أدو إسحاق يعقوب وكانوا هبانو دينان كما الله جل njani tagandana nga njani sugandana ngari wala dina be kam ken to nyen islam ago atron bi yahudi ago adama ara kam kabbi aro tandu mesina bire munyen kama agar himbe nya arjanna di serenta ken jateto digan sawa wanten kama bismillah على العالمين ala kusugandi tagahon kama ذرية ibrahim alayhi salatu wassalam nuhu wadgam bangande wujine sine awakena digam bangante nga kondi wujine aro tankarage sine ibrahim kami aro tanyere sine ذريتان كوني تبقوي بعضها يغنغا من بعد ويبقو ميدي بوسي بكا ميدي سخنا سري بسم الله والله أجا الله تعالى أياني ديغام مكاننا قولون توانا يعني إذ برين سما قالت امرأة إمران كاون يغرنغتي ربي كما أيا كنتون حنت أتوين حنة بنت فافوذا akaso lemmen tundariga ara alla nyaga agara tuka nanti nonde ni wakati kebe kem pakati nga ara dowe be nya ken do ya hage adiya kama nge نذرت ما nge rahonta ke mudu laka ange alla dangani kebe gin nogondi muharraran na nyata ke kulle antarna wala hohoya aganda sare bane nda kin ange alla ana khidima alla wa khidima kammo alla kompen khidima ba meside ngeen alla kanga ya alla kompinga anga ko mala ken selli an wonyo na rari an afutari ni an wate mun konko na nga selli ni ay an bay ko na alla kidima de ako man golli ngana ga an kompeni ya wan kompunde warna mo be misal ndiya darna wara ho hoya nga hayina karari na kin ange alla بسم الله فتقبل مني الله أنك وتكيكرينا إنك أنك الله أنت أنك تيجي أنياني دعامين سمكاننا أنياني هونس أنياني غنيين تواننا فلما أنغنتي أيوة كينين فاتي كينين عمراني أو أناني أنغنتني كي كودا عمراني يعني أو بس المقدس المامية ولما بركبي وضعتها أيوة يغاركي غدا أيوة لمكي سارا قالت يغاركي على اللزران كين الله يأتي ربي إنكما إني كي حنا وضعتها غير لمي سارا دي يعني يغارين يدي من غير أسمعنا يغني يعني غير مغبيكو أرب همبي غنيا كين على اللزران باي غير سيه هنا مغبرو والله الله تعالى أعلم أياني تواننا يهونا يغاركي غاركين سارة الله واتو دي يغاركي ديغامكين نانتي ندا سارة أني يغاري أن تقومي أغمايا كو الله ما ياتو ودني كلا اللزرا كنن يعني وليس الذكر بلنا يغو بيغارا كم مندام الله كم منيا كالونزا ويغاري بيغارا كم كنينا
ngira ayuwa nyamundam ma kande yarnya kininga aywa kebirenga ngara himbi taki na kini anke Allah yagaren tasrono kenda timmayndi komi yugon suro mogada ba yagaren pisu laura ara se xanne hara danginde aywa aw haydi ngali aro kuntana misiden gal jamanno kunye na timani bismillah wa inni ibran yahanna sammaytuha lil nyareke tora maryama da tora maryama kin yawreni iqannendi al abidatu khadimatu rabb Allah komo yagare Allah khidmandana yagare maryama nguren kinye iqannendi Allah komo yagare Allah khidmandana yagare bismillah wa inni yahanna gara lemme ke tanga ange Allah taala ala dibaken suka mandenga anni tanga shaytaniya ngani gidungara hoya fataqabbalaha rabbuha Allah sallallahu alaihi wasallam ati lemme masarihina ma iblis aga katai aga nabu kilemme bane maryama adire me Isa alayhi salatu wasalam balle suga sare bane iblis au katine anda katai bane kebirenga anakaru maki yare duwa unga jabi mogobe aremme ke ama katai lemme ke war lemme be sara Isa ama katai bismillah fataqabbalaha rabbuha Allah ta'ala rigandi aywa maryama ya بقبول awa imaya yani mangara kini di sondome be di khalasebe nda kinan Allah qara riga ara riga tilliga ndeya kingani liga mo sreya wa ambataha Allah la maryama qorondi qoromo ya kingani qoromo sreya na jukon srondi na qoro yellundi akota banen qoroye ako lemun koye akoy banen qoromo ako lemun qaso aqason qoromo ako lemun kutun sinen qaso isine qoronde na sahandi aywa ken no woni aywa baitul muqaddas aw dinan kanan ho benu gawono aywa ari ati aywa dangani ma ati ngera ketta kemuto Allah da kembiren a hage an kunyani yugunga yire kanan gawon nan kunya mo a hage ira me soga de besu tan kini inke anda ndigana ngana qoronde basani almamin fatina ikagumen no den to donc kelle menyani ahinne ngo besudi akane ngo besudi zakariya kenti an kaba kinni ngay basani yagare ke matune nge maka idi ay kemba nan to sigo ga wakinanga o su almamin le menyani image mari ira soke ngutu tampille alo sorokabi ibu kan ballenga wadil urdun harsa ji gawno ke ji kaba ko gabe nyano Allah kaba ko gabe nyano Palestine ari daru ogati ku ira jibe mini honu gaba mini asuni kenji yayi ikinyeno idi sokun seradi ige mu kanenya maniya oganda soken sere jindi aywa serebe sokin na aw sabati jindi nan sege kamuni an kini kenga wa jingurun den goni an na soken goni seradi aywa jinda diga nade nka an sigi wa bimbi gana himbe kallenga na yakunu ngale mena ngini kenga isu diga tay kem mo di jinda su kallen diga a ke zakariya kallenga awa kebirenga kenda o iso kenga rajindi asigi a bimbi kamundi irakine misiren kambrandino ala dakabanan kombe sigindara na sege mare ngarai ay me bani an sete nan diga ay ganden kinaino na min hon kinai na tenkina wo himbe darni anda diga mullendi awani ni jibrem pakatin ngitira mu ngama jibrendi aw mullem pakatin ngitira mu nyina ma setan anda sita kem palle mo keda an gursam bismillah كلما دخل زكريا غرو عليها أكما المحراب توم كومبكين غندي مسيرين كامبراندي وجد رزقا أنا ورجعني عندها ومريمني قال زكريا نتي يا مريم أن أموني كيغا كتيني
anke ndangani kibaka minna awa hin pidi sizai sirentar ninge halle wangira mari bismillah قالت maryama tuguna ninge awotini هو kebe hay من عند الله agirino kwa no kubi gandara Allah magade kinni minne arjanna إن kebe ni zakariya ni Allah mini menye be gelimina tuguna ne yagarenya ni aw ke digan gore konni bismillah إن الله أنا كهيغا تي الله تعالى يرزق من أو يمين أرجعنا يشاء أرجعنا أرجعنا بغير بغير حساب. حساب نعني جاتين غيري بقول الله هينا هنالك أدي لمن كران كسيه أرو لمن كلا حالك كي نقو يا صابرا زكريا بس زكريا أواتنا نقصو غا قرادا نندهم بغراورني تهونا نعني أوقاتين به على ورني تهونا nani awa ho takentari kebrenga kella wo honsu ke bani ngerin qaso yesu nyakendin qaso yesu hada marma on jaten di krisen talle mekitana akebrenga alla bi garo ke innakin alla nyaga ana lembe kininga basana oku borlaqe atogon ke bani yayi amma ar tere يعني مريم دي اللغوي ادي يغرغو على زكريا هو قدان كنا كني وهم بي اسون دنيا باني غدان كنا ما بسم الله دعا زكريا قرن دي ربه اكمنا قال بلا كيبي غري سليران وروندي اتي رب جان كما حب ذرية غان ان دبا كيغي زكريا لدنك نمبو انتم كاغوندي طيبة ngani dibake senne إنك anke Allah سميع anyari الدعاء du'a unsu jabindananga فنادته الملائكة malikanun da az-zakariya ila qiri ga malikanun suhe malika jibril bani yani min hobanin qiri jaman to gonga adaron ta on sabura kewo jibrila adaron ta on koyni Allah haygara bani qiri jaman to gonga agar Allah nyaga imradu ke malika jibril ra gangu bismillah وهو tendani zakariya قائم asigin tenga يصلي aw sallini في المحراب awa imisirendi أن الله المحراب يعني على مقنن أن نقبي غني أن نقدك بنامبونا أغان درامغا حسا ومعنى قيما وقيمة والمحراب نقبي غن درامغا أن نقو قريني يغران لنا أدو مانندي أدو قيما دي كيمو قلي أرانقان المحراب وكين سابوني مسيرين نقبي غن درام مسيرين غمومغا سلام نمغا كين المامين غو سيكي نقبي إذا كان قري المحراب بسير السورة وخلي بسم الله أن الله ملك الآخرين قالت الله تعالى يبشرك زكريا أوان يغلندني بيحيى تي لمي بيتونغني يحيى أتغني يحيى نعم يحيى أو بريني يحيى سندون كرانتون بريني تاي يحيى مالين كرانتون غراني تاي يحيى تحسبه بيغو زكريا دي أغا كرا كيون غراني تاي هذا يحيى بسم الله مصدقا يحيى كني تمنداني بكلمة كلمة يغويا من الله كلمة الله تعالى وسيدا زكريا يحيى كيون ينا يمن كيا وحصورا أو نانا دوري غاني أو دوري غانا بكا يغونا ليبون تايدي لا الله مبتنو الله قنو ينغا سغولنا بكا يغرين يغمغا ونبيا أو نانا عن نبي ميا أو الصالحين نانا الله كمسري أكن باني من ذرية طيبة الله تندك سوكا همغا مصدقا بكلمة كني دي غامبان كني هي يغوي كن كلمة يمين كوي هنا مريم بي هاي أمغا كي aga kompendi aywa ken ndigan kanen do awar mo ngonya sabu ina ke duwa waran kane ken maryama ya warin lemme yugo kita huwa kalimatullah isa bun maryam akita waqati amma kan gabeni yo hon su ko namada nga yahya aw saka ken kelemai nandi mangina lemme ke haben dai
annabi nyumun do qifaru marataba sugo allambatindi aki iyai maratibu zuhudi duna balle maratabanu kun qaramo qoriyani yahya adu isa ne imatu halime wala to halime kama dunadi zakariya yahya adu isa imadu mi saqatin ben kama hina imata lawara yumure hina ima hamminti yagari nyaguya kille make lembiya daiman insuqla yannakum khriqata allai na alla batu na alla khidma بسم الله قال عدي أيوة هنا كذلك قال زكريا ربي يا كما أنا يكون غلام لن يكون يانا كده غني قمو وقد بلغني الكبر ساغون كينينا وامرأتي أصلا يوم نينجل كوتا لنجاو كاميرا تنبلسيني وامرأتي كابو نيغرنغا آخر أقاق ساغون كينيا غي ما أوكي أواتنا كده تبورغيني وانكا غاو لنجي تنكبي أرسينو سيجي نجي كاميرا تنبلسيني أوكونا كيكو سارينا قمو قال يعني أكيني من أرى إبراهيم قال لي بيجا سومبانا نمبو أيوة ودان كنا قنتوا أقولي كتا يغرنا اللي انتوا أقوى جنيه أجمع سعيتي الله واني نامي الله يغني نعمنا نا ورين يغني أقولي أنا مغبي بسم الله قال الله تدعني كذلك وهن كمو غادي دي أنك نجو قصي كي يغرن قصي إنك تمولي نجو كنا غيرنا كنا الله تعالى أهم ولني يشاء وأغرقين قانو هو هنتا كاينا قال يبدأ زكريا ربي يا أنكما اجعل ما آية جاءنا أن تاغ منجينا من زكريا دا أن يقن غوتين تاغ منجي كين كوينا قال الله في زكريا دا آيتك أن تاغ منجينا لا تكلم الناس أن كنت سرون سهلما 3 أيام بتوسكي إلا رمزا ما تاغ منجاندي bito sikki maganta tagmo chande yere ati bito ati kiyo sikki ayo maryama sorandi ati wuru sikki indi ke nguroni bito sikki ari wurondi kiye man holla ngana kiyo sikki na wuru hilani aro ngana wuru sikki ya na kiyo hilani nga qur'ana ngande qisan ko ni ngana mona qisan su famu angana wuta joparanga kata alla garra an wasu famun yere ati kiyusiki maryama sura na wati wurusiki keni ke ngurani bito siki awuronda kiye gilli ran sabuni sufi gan kun kirsu qorun yugonda sugandi na khaliwa kunti na khaliwa nya mana adu riyada na amuradum mundutai ti bito siki wurusiki do kiyusiki ken no gona nganya allahin konninga ho golle sunta nga allahin konnin palle angara farran salli na nyima anga anna hilanu salli na nyima anna ngulin allahin konninga anta baka antara noku anta sehna serra angana kinya do ho dambe ma allah gara kinya gabundi bismillah wa dhkur rabbaka وزكريا دا أنجنا كمان بينغو كثيرا ناقبوني وسبه أن نصلي بالعشي أيوة الصغبان أو أن اللمولا نغا والبكار على الصغبة نغا يكون صلين يكون بغادين أركانو هلي هلي أبيلا موسى كن يكون الله فارندا زكريا أتي موسى الله فارندا إسرائيل رمو ها هم بيكيني يا هلو هلو أني غاملو مودي أريكانيا yang kemanyaga ane undenya bismillah wa iz ya rasulullah angina biransima qalat al malaika jibril agati ya maryam allah ta'ala arangem maryam suganni yani kinna qisan luqisan ni nasabun bainahuma munasaba megan kaaqu ido menaga megan kaaqu be abanga dingani
man qisa ado lemmiaren qisa angeni hay bakebringa haygara zakariya qisal ido menaga basna kayhi bega wa hanandi kinyani zakariya ken kayhi ana zakariya wara lemundiye donc kisawra kayhi bega wa zakariya di arhim bega waranya maryama di bainahuma tanasubun tamun megan ka on yuro menaga mo goslu sikanta di kame do tampille sine yugo khase tan kabbedo segu aw yagaren khase kunna lemme kita ken gonni allah biye kebe allah be gara kenya ama ken kanya anta kontono ana lemme ngini quson kai na to yugo ndam qayme bismillah وإذ أدبر سما قالت الملائكة مالك يا جبريل قتي يا مريم الله تعالى أرانك مريم سغني أران سنن بك يوم ميمغا أرانك مريم سغني على نساء العالمين يا غرنسو كما عندهم من غير ميكيري يا مريم ati maryam anke nambati anka mandangani annan sujudi adangani annan ruku adangani kafar abarku anu yani salli alla da kafar sallanu kebrenya na'am maryama alla haso duna yagaren suya aro himinu gara menyi kiyedi akiyem pallega khadija pasai alla faren kabune ayake hana are musumma andabu ibrahimai fatima pasai alla farin lin yarin amman khadija hasana ado husaini kumma yali fatima bid'atun minni alla farin da kawarin da tinke kiyan kunduru yugo an fatima de aisha kinni sikandinga kinnan pasai in alla farin kagume be Allah fa sallama a fatina ka mu kabiya to aka mu ko su ka mande aga fatina himbe to war himbe ga fatiha kane asu ka mande sun yaran gore ki khadija yime yunan qasa Allah farin yime ayarin panage mi aisha kinyanyi kusonga ayako kudi wa ammi yangelle mengeni abubakar siddiq kille yarin radiyallahu anhu aisha alla faren kanno hadisu benuga buguno kata yumatonunga aisha kalina mpunga su ka humantenga alla faren kundu kandi anyi kundu kompende waslamin ka gonna hinati hadisu be yanga takandi nagatoya riwaya nyugodi ana takandi nagato aisha kalina ribaniya riwaya nyugodi akallina di atakanega kebrema kin qahanam pasunta maryamai o kini kon mo yike jitantinni nka kon mo tanawono kungotin mutlaqan maryamam pasu yagren suya kin palle fatima o kin kamma kin di khadija o kin kamma kin aisha o kin kamma ala kulli hal alligati kiyo kenta toroni nga himbe koni ga wajibi nan kam man liga ni tikenga yagare be gam pasu yagaren suya igo me kamma mo be alla na kentu nga yagaru karage wono kunya pasu yagaren suya maryama khadija fatima aisha ar asiya kenni fir'auna kabu yagarenga himbe ga bara fir'auna dinanga nan tokido musa bate non kinya gare ko pasu yagaren suya fir'aun ranke kabu nyare alla ra harago yugo arjanna di himbe gani yugun suka nan kenga kenni koy alla fare nyime sallallahu sallam aw nyana ken kabu arjanna di wa maryam ka akaw nyana alla fare kabu arjanna di بسم الله ذلك
ati wa gara kibi kanna mahulamini zakariya khibari aro maryama khibari من أنباء wo الغيب billihi mugunten tuwagunye o wi harina gulu katange mahulamini ya وما كنت ya rasulullah yanke mai لديهم ijamandi bila kibi يلقون igawo أقلامهم usukun sirini jinni أيهم idubane be يكفل aga مريم warni maryama qorondi ken kota maynode kenul lenki naga wini gaben sineni وما كنت ya rasulullah yanke mai لديهم ijamandi ndini bila kibi يختصمون igawo be sogini qorondana ndi besu tankini amma inode ganda to kammo anda tuti wahayne a ken hujjay yahudiyan kamma aro nasaran kamma allah fare maro karamudi janko ana sahandetu amma bugu makka ma tahillo aga diga jagundi aro jaman diga aro jamalli akenda ketu kammo kebe sahandengo ikun kitabundi hari yimenun tatu mahimbe ga karana kinye bismillah إذ abireyani قالت الملائكة malika nungati ngar jibril ya maryam إن الله allah taala يبشرك awa nyagalindini بكلمة kilema baneya منه gilli itunka unga kama bane nangira tunka unga yani lemme اسمه كلمة رمي أتغو المسيح بركانتيني عيسى يعني ابن مريم ومريم رنجوني دي يغون سو دامبني كاتي هوايا هلاني رمي nga yugo be ga dambi kati mai ti Allah tinga kini Isa atin worni kelema kidanga barki ngadi de Allah imana tora ndi Isa serema atora zakariya ri qallen tora yahya ga Allah yana kin tora amma hanna kini mani qallen tora ira tora maryam yahya عيسى الله يمانا كتورا بسم الله وجيها أتكلم من مسيح أيوة بركين دنكيني مسيح مأخوذ يعني عندك كتهم بيباني كم بو بركانتيني أكتين كتايو الله غجين كتايو أتان كتين نقوبيو كين سو بركانتيني أسو خيرين وقبون كين يساولا مكتي وتنتهي هنا ما غساها amma kati la samante hina ma an ursa menga diga amma kati hokkante hina maga kayo amma kati hurei nani awalla mun kinna ngari maga ngari as Allah yimita hina al masih bismillah wajihan adakna nabunu horma dare dunkiyani في الدنيا dunadi والآخرة al-akhirah ahay alo sisa naga isa sarello sisa na ogunu hille sine ado sino tammi ado sino karagi islamin suti isa nasaran suti isa waji kundangi haka ngai mi wogin Allah yani ma Allah remenyani bismillah ومن المقربين وعلت تكمين ويكلم أدلم الناس كمريم أورني سيرون سهلماو المهدي قلا غو بامبادوني وكهلا واونيانا هادينغا أو سيرون سهلماو ومن الصالحين أونيانا الله كم سيرون كنينا كوينا داو وونغا هنا كتنا لأن الكهولة أكيم ورني هرمر من ونكي هون ناوتو تان كراغي دو كراغو كاتا تاندمي دو كراغو هون ناوتو تاندمي كاتا تانيري كني على الله لا كوينا أو وونغا هنا كتنا بسم الله قالت ايوه كبرنا كيكا كوب مريم ناتي ربي يانكما أن يكون ولد لم نيانا قمو نجي مريم ولم دغني يمسسني بشر سرما كينغا تي يغويا شكل مكي او جينيا لم يكتنا قمو الله قال اما لكنت دغني كذلك كم مواني دي التي ولم كنا ناني هابنتي الله تو الله تعالى او انت غنا يشاء وغرك انت غين إذا قانون قضى أمرا الله غنا الله امرنا هيا فإنما انما يقول الله وتي له كين دغني كن نيا فيكون كين نيانا الله لا نيغا نا جونغتي himbe nyenga bane kin nyana anya nan tawdi nan da kafun do nunun ko wucenga aw ayan nyugudi an taw yaran ko wucenga
bismillah ويعلمهم الكتاب wa kellim min hari maryama wa tuindini aywa sahandinga والحكمة adu tuaguna handinga والتوراة wa tuindini musa tawratanga والإنجيل adu ayimme kitabe ngo kinne atgon injila aw kin qatunu wa ورسولا nyana hariya إلى بني hatta bani إسرائيل israil hakada ila bani israil donc isa hal gindani ahare na wonga makempeti alla farelli yenga sira suganya chrétien na nyam piti min bani israil funga maga wa risalatuhu khassa bi bani israil wa rasulan ila bani israil haringen ila bani israil annabi me suga wono alla faren kane kampanya nan awa an jamanga anga ki kata himbe kampa yuwane andibe honu an qabila honu ando kuna tlami alla watla kharin ni qira no qutana kham shuaib ade buhiliya dia kata ke dibero ke dibe khane hakada wa risalatul amma kin alla faran ba ne ay besu ila al khalq ajma alla faran qi kata besu ya ke wa ko ne sere suga ni chrétien har gindai isa harawo ngama ga kempe anga timin bani israil isa maqi katanga killa makin alla faran gari bane wa kanyi makambe alla farli kata besu bani israil do besu di to ke branga kullan da tokoti idran galle alla munalunga tagaleni wa ke qoti bi hage ki wo injila yimedi abi sudi na koni ke koni mogodi nandi iqi kata bani israil aw injila di injil himbe ga yimi ma gasay wa qiliti injil ne awadi minu gana famu ku ngo bakka karshen awdi e kunyi mi watu kumpiti min bani israil ken no qosu aywa ara tuinditi ayarenga kiworninya wa nyana kundo aywa himbe ga wa magara ko kinya na kammo gema yari o magolli burenya ati alla ga himbe na kinya addang ti lemi ma ngutun kutan ken no qosu aywa ala ndonto ken kutan wala ngale ngorni maryama yime sorandi ngongutu mo mo sare mo kin woni maryama sorandi o sara halle agara himbe ko aqi halle Allah herni kinya ko daga ni bismillah أني isa imiga ki wakati bi ati serun daga ni atinge isa أرجعتكم abba tingira gai بآية titta manje ya himbe ga to unta kon koyni من ربكم gilla kama Allah إني nge isa أخلق nge wod awan natalindini lakum aga dangani minatini gilli datinga كهيئة na nyako الطير kampi hom mogomme datinga ni se qotin de qay kinyo qilli atin akan dinga ne kini turab wa anfukhu nge isa wa futandini awakinna talidi ananya طائرا kampane بإذن الله Allah ta'ala dunga ngullo kin da barni na doren ka huma me na annatali yilinga nganda fute aw gilnan kambi awdi kana nganda ya go hiri aw kenne o yana sengi mo gadi yani isa yilin natal den yugo ma diga hina tikun sare kun sogoro ngol dunade ay agari ya go hiri bane kina hinyo mandenga bismillah وأبرئ لكمها wangi wa hinku magampete mukin jarana kingin serebe sare aru yaga masare pelew yaga nyime batin mi mentai ngwa karana ngala karango dore moro moro na ro yaga ki karayendi aw ho walli bi idnillah ta Allah ta'ala dunga aw na yaga nga maga kara ya gun tayi waten tayi harbantai ولا برزا وصاين خجارنا باذن الله الله تعالى دونغا صحيح اراك من كتين كتو ناتانون سكوتو وسين قودني نانيا درومنغا نانيور دا تانو نانيور دا كتونغا لاني مارا وديغا امبال نيا قوتين دي تشيندو هورنغا
bismillah وأحيي الموتى ngongarin dini karahurunga بإذن Allah الله taala dungenga biiznillah asagai biiznillah nan sagai sere beti wo kunyana ati biizni man biizni Allah ngini ay megani Allah awot ni kharati Allah dungenga amma sahabada magatuti Allah dungenga aga tini garginde gare gane ke birenga parce que ande banyume be gande qini wakati suri mogo wakati suri hi himbe mogo nda hi guma wongo sabatu ne tim mogo be ya ken kama ne mo ajza ngonya lakinga isa gari wakati kebe kenda ni gon duna no kube hintu agonni da kama ngati jare ni na kaba ko nya jara ndendi kinya ni hintu ago angara koy ken himbe no kutungaranta me buke birenga ken kamanya kaleni to Musa wakati as-sihr ken kanan kan Salihu wakati annaga woni na huk wa hungal tembuni aywa hukandini ukinye awa hinga mosri Allah farin ka garin no kube ngari wakati be manna no sehe nan kata seheneti serunga himbe igama warin qasay mo qosren sa wala ko yaay gaway arabe su ko hoy i wakati nga himbe qalle sere garanta me ay watunde yaare ngoni jara an saha baganda sorno yimbe ga to rena mbuaka mo ngani yaalle me laara sahin ko ni agemu amma kata kane kitana masare kinai akuti halle an sigino akman lahiya ngana drum senuni mo ndira wote mani kalle watun den kara halle ga kemanya mino law awara ke ko lo jara ne koniya nano kusud na wakati so kyongoni ta ko ta jamangor ni sisa jamalli nalli kota bane tan karage wujunu sere watunde watebe ganda bana ari suka huma main Allah yaga be su waten saha nga wotina sharti an wotu ngoni tinga asharti an wotu ngoni tinga an ya duwe kinga bane aywa an usana sere karande be agara ken mundi ken ga agabeni yugo no di azro isa ime minyegenyen kim fatihalle ara ken grindi aga watu arai i akhiyaren qiti diga ko ni isa ra timmasa aga wonno ko we ken ko tan aro isa na ga bido siginterniade aywa adiga ka da aro isa ga worni irani minyen fati awa dibidingo idiga buruyime aywa aro akhiyaren tilim khaburunga ar alla nyaga ti to ko khorenga awa yugo ngiri ama giri nan sagode a giri nan bugu nan diga kandi ma wolle mun sarna ken palle yo honati aminye ngenye ke ijemariya har bar men da kondo se hena ko
نعم كم بالله أيوة يا غارن قاسين وقانينو لمني كم غارا كم قانا غارندي غاراني كم مبروهنا إيرا هايغا دانغ إيساي أكرانتي أوي كتوندي يا غارن قاسيل أو أقاسو لمي تنانتانو أو أنترني ساري قاري إيسا را الله نياغا لمنغري نيرا مولوندي نندقا كاندي يوني غونينو أني أشور لغاناس أسرون السكندي أرجع كهنا جرندي أكره هالله كسو دعى هالله مانكان إنجري أوغاني غو هيمبي تو غو سكاي نوهرين غو ساما أو كان قبرون نقطو أكلينو لينجينا وجون نغاتسينه كسرو نيانا أو جميع موي غوري أنا كتاكين جرندي كندي أو سكاي نتهلاو idiga kaburunga ara alla nyaga agri ayon ko la ngin taganden ko leni taganden abineni isura wari deira tukeni awana di go himbe simana kembe ken ko ni kallem pallem isa ta dangani kembe nga karakariti alla dungenga atimma bara ngamma sigin na kallen ko to ente mukarre atimu alla nyaga na aw kenya nanda bismillah wa unabbiukum alla sallallahu alaihi wasallam kuwatuhe qatada ya galle men yire akitene arari adi alla fare yakango kan ndamu na nyaka bari ngari ndamu ngani ngari ya khawane alla fare na riga na ya gadi maga kara kenyi myanya ya gasrenga yaran kasen yo madina lemme yo wa ma diga gidendi lemme ki yere baka girenga akara mankange li debendi diga mundu irari akarante yin yaran qasiyan qoni liman ga sutlay alla farin ta daga ni anga wari kan allai la gara anan yana musu makam wallan ga da tigre min girkin lida ila yankin da nun khiri kasangil li hanu idiga kummen so ira min ko ndengai kime ira hurin yalli baka gunene yaran ko ni qarnu yogon qallaki ga nagri ana arjana kini am gotana de kinya ligeda ina ko ham buga iti wara yan kai da yari ya unya girnan tawo sawon di okun kille minatu madina a qoro ma o yari nyagani ni re mun sara ni kismaru ngari yani mu'jizanta al minyime da kifare da ma Allah gara amma da hawanya Allah farinda bismillah wa unabbiukum isati dangani akibran awgilim o zanju go khari adu halamar min himbillah dangani homuntin kada kena go sakan da dai atinge wa ga kibar ni bima tuhunga awo himbe yigana a kombundi ado himbe awo tin saunu a kombundi yani ma warin ta kabarto makin sare kara awtnan da anda kai galengi amma kai galengi ke saundinga magadoro ani lemunun karamundi ni sahandenga aro karanga debe ndire munun kine awtin lemunun da angana dia kandi angotin amma na ke kinanga ayna te antano angotni aw kompenda ngendo kunne angana dia kandi angotin amba wana kinanga agana ta antano angotni arange doroke jubandi ko ke wadi lemunun ngana diga iganda ko inata antano indan no kunkoni aywa aw akawono kona ke kanda o karango angana barakini leme mo kharu eti ke karamo anya golli an keta igimadi keda ona herinya lemun kum makatni ke na to ito kene ak mono lemun ngono do maka
igimadi be suriri melli ga ma diga karlanga aw gilli alla danga nan kaso ke gane limini be ga mari awra kan na tirna nya ma hulani wala ngi kon hontay ken kan karamo ni juku sere karamo nan gona kenya iga mari akin be su kara diga himbe ga aw hulani mar lingi ana kamo won ay hontay e ana minna won je awa antayre kin ina kombendi adni e kombeke ri lakan tan demo manino e kunyi me kanne to tigi jimbaru nyene adni kebira aywa ananya kenga angana lakan mun yanga ngina lemni le jimbarenga lemni sunya ke modi awa lempa bunda me ka huma kebira nga wona karamo wona kari ayanya sawina ore mun le jimbarenga bismillah إن الآية أتكاي كميو كومبوني أنكون دعاني أغندني أغو تموندني تي الله أن بنيمنا كبرنا غير أكوي كوني أن بنيماو كني أتاك منجنا ومصدقا وسرر أوتني كي نسلم كبار تهم مغنتنا وكي مباني رنتاكو إني تسري نهوي ما سانين توانا لو كينيانا gijan katana lawanyana hogga be rawanyana himbe ne qalbanta ko nyime be suwato o manid dan farana kendo alla ko muslim qalle naka ken jabungan kebe ya otni sanin tuwana ndo gijan katana ndo ken qabra ala kul hal indai qalle kenyana en hoy wanyana hina kebirenga kenga hoy ko koyniya o tigi ni kenya kamani khibaren ko ni misal de sanin tuwana ana sanun ya hayi ogo wakati be di ma wakati be ga dangi a ga mutu wakati be ya gijan katana nyimega amma jinnan yugo ho ko nada aywa ma hotana ho ko nada ken sabura ku sura khatawnu amma an minyum do kifarun kalle kumpi mugunta ko nenni wahay nye kibe ga giri Allah katiya inta jate yugo ta onni hina adoka sammintari khatawun tari gara ho ko ni asutum nanti ke bane ya manya tunwi ai gari banin tadi o yamo hoy wodda bare hinaga na ken jata mugudi kani difference ngai do mena ku kalle anta surno mangala hoy wonya hina bane ay won kawina khatawun hillo bismillah wa musaddiqan ado aywa kira ga ingeni tunguni ndane lima kitabe dangani kitabe be garin kane min kenne kan at-tawrat kai tawrat kitabe musa kalle tatni kenni gare agri allah yayi musa ni allah fare wala hilla ba'da alladhi gari ku sawran na hon yugo digandi amun dangani iga kum paramundi akamma ayugo nyare yugo woni me kenni gana arken digandi da awa kampi ho be golobe gantai ima kenji gana raken digandi da bismillah waja'tukum adin giran kunga bi ayatin min rabbikum la kamanga asage gari ala jopa kenga asago kendi ame gari man sabura awni sehebe gonna ken sigina kama fattaqullah qatan wallahu ta'ala ninge isa ya maryam batu min allah bainahuma inna allaha karatu allah ta'ala aya ninge kamanga an kuma kamanyani arabarinahu hadha baki allah bainanahu siratun bingara ya maritai kyani killeya mustaqiman mundenni falamma ila garankutu ima sagai ila tuqumati honsu ya migotin akan yimi hiti halaliya habendai banu israil al yahud falamma birakebe ahassa isa gannini minhum kafirahum minhum gille sirguya kita hisrin allah kunyi kambanga iwa munda kita nin karime agar kentu di wakati kebe qala isati man kan yimme bani ansari ange de mandananga kebirenga on diga katta allah taala dinan de mandenga on bugu yere ona yere tokono
قال الحواريون إذا كبر كبير أقرأ لنقلاص توندي نحن فوق أنصار الله وكان الله تعالى دينا ديمان دانونا آمنا كبير أكو تموندي إن شاء الله تعالى واشهد إيسا ننسيدي بأننا مسلمون ويدوكنا نيا ربنا إمد اشهد بأننا نصارى لا بأننا مسلمون نقري النصارى أو في رواية مأخوذ عن قولهم هذا من أنصاري إلى الله قالوا نحن أنصار الله أريكي أرو يد بيبي أما الدين أن تغنيني الإسلام إن الدين عند الله الإسلام كين تغميلي ناودوها وعادم يملنكي ما كين نغني هو ونيانا كبرنا كم ونيانا توقري قرنتنا تقول لو كنت نغني إسلام أغني دينا قارن كم باني موسى كي اليهودية إن هدنا إليك أكل لك كنا إسلام أغني دينا أتوغنا قان كان أخر قرنتنا إيسا وبقتي النصرانية من أنصاري إلى الله نحن أنصار الله أنا تاني شافعي كني أنغور كليبي قد دينا أنتو الإسلام الحنفية الحنبلية وهكذا كلهم كم ودي تيجانية قادرية حنبلية نقشبندية رفاعية مكان غير كلنا دين الإسلام كنا يهودية نوع إسلام وين توقسنا الله فارنه كل ما مري إن هلنا نحن أنصار الله إذا إنسان سيد بأن مسلمون كسروا يوتا من الهلو أي يوتا من الهلو أيوة سكما كمبي isu kahomande yawa sukama ko ngasu hindi wondi songanda nu nyanyi wondi garonda nu nyanyi honuti hankama nu nyanyi ga bu hankama wannan tokkido isa bati ala hakada wa hakada asu kapame nandi asu yugo nyaadi wa kawa ko yanda hanamar men nan kari ammo gondi ammo gobe an garin ta unga wadi bonan tokkido sereba de himbe golle nganda ko mun kata Allah iro tiga nden kaba isa dangi iwo nyagari gene ati dangani qaron diga ona awa adamare mulliga kinna hanga ga kam majuna nyagari genga idi adamare mulliga na kammo ay ti ati on diga oni kanna kata Allah bane batuyinga itan ganyi me koy ati ngeni Allah nyonki senenye edi manna annagi amundi awa akoy nangi nyime tanni kenga aywa kenda yi ikira iwo kamana jampen seri yani ugo ni kibira joni bambaran kanne ugo ni jampen seri jindi har baare mabugo aywa kebire nga igati kebire nga manna ken ko inen tanke ni ruhullah ati kebire nga aywa atis ala sirbani kritike na jokari ga nasiri kenda joli ga nasiri ken gara awa nyagebe bugundi ken tabane ara huru hilli haga ken nanyo kunkira har bana ko tema kita kebire nga isagai idigaro abate adiga kilenga de shamun be ga nyidi kenya nyi tunkanga ko dai ara isa wari au kamana nyige yokendi aywa alo siru ka ara afamu yokeke gaw haqebe ya jamango haqebe yigane ntaka mana nyeme kenya sabu ya himbe ga sabu na kento ngondi abuyi hankandi ara awa amare mun kana awra kai كان في صغره عند السباع
Isa atugune ani gararon da nan yugo maka أمره بصبغ kenta dangani aywa ngodi gana no kuy gonalli ngango kira merono hokullindi hobbinindi kinya hokallenga kinya hodumbenga kinya honne temanga awa nguranalli ara kulon kinai tani dabari uranalli kendiga iqindenga ثياب في nga isara yiramu suro garangine bane di واحد وقال أيتها ati yiramu كوني كما kanya koy gararonda nangati aganya mogobe جاء الصباغ gararonda analli ati isa da ati manna ki garangine di ما هذا الدم ati aywa ngeri su wala garangine nogoni so garangine bane di atanda hajum bonondi wani yiramu ida kloro be ko ni ti lo hinni na sukina ngana ndigandi suro bane